Hallelujah. Ngiyacela bazalwane at this hour, just to start with a song, we lift him higher. Oh my God. You know, it's time for praise. We need to praise him, because the more we praise him, the blessings are coming down. His glory comes down. Tim higher, higher, higher. When the praises goes up, his glory comes down. Tim higher, higher, higher. When the praises goes up, his glory comes down. Jesus. Oh my God. Oh my God. Oh hallelujah. Kukhona into letentekako ngesikhathi simthumisa bazalwane. Oh hallelujah. Haya. Esimeni sakho nje awukhohlwe ngaso. Ukungene uworshiphe, umdumise umbabala. Tim higher, higher, higher. When the praises goes up, his glory comes down. Higher, higher, higher. When the praises goes up, his glory comes down. Tim higher, higher. Oh, when the praises goes up, his glory comes down. Jesus. His glory comes. Yes, when the praises up, his glory comes down. Jesus, his goes up, his glory comes down. Oh, when the praises up, his glory. Jesus, his glory comes down. Jesus, when the praises goes up, his glory comes down. When the praises goes up, his glory comes down. When his glory comes down. When the praises, Hallelujah, 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 hallelujah. Let us pray. Indeed, O Lord, when we praise your name, when we give thanks to the Lord, to the name of the Lord, his glory comes down, his blessings come down, his mercy comes down. Baba siyabonga uNkulunkulu nanamuhla, Baba wethu lona amandla wonke kulapha sisematilongweni. Sibabonile boPeter, Nkosi boPaul and Silas bathumisa phakathi etilongweni. Kwenzeka izinto, inkazimulo yehlele ematilongweni kwavuleka iminyango ngoba beseka khona yena. Baba siyabonga ukuthi bukhona bakho Nkosi kuvula iminyango le asemandulo lebeyifanekile. Uma bukhona bakho Nkosi sebukhona sewunyakada kude Nkosi. Ngisho netifo leti semtimbeni Nkosi diyayekela. Usho njalo Isaiah uthi endabeni yasimakathe siyawubudla kuyophela i-restriction kuma-diabetes
wekuthi mina angidli inyama, mina angikudli lokhu. Kodwa when we get to that mountain of the Lord will prepare the banquet for us. That's why we say in the presence of the Lord there is a fullness of joy. Thatha ludumo Nkosi lunge lwakho egameni lika Jesu Kristu eNazareth. Oh Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh my God and my Father, we bless you. We bless you, Father, we bless you, our God. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, kube isikhathi lesihle kakhulu lesi. And kusikhathi lesihle bazalwane ukuthi tonke tikhathi tekuhlangana kwethu asimnike indzawo yakhe. Bengikhuluma nemfundisi Khumalo lesinaye lapha eNkhaba kuyitolo kukuthandi. Sikhuluma ngendaba yepraise. Athi mfundisi Zungu ungakwenda konke mina nje unginika le praise kakhulu wanginika le praise soqedile. So ipraise kudla kwasezulwini ngiyakholwa ukuthi ngizawufika kuko very very soon. Ngidabe ngifika kuko kwekuthi lokudla kwasezulwini ku-operate njani. uNkulunkulu angiside bangcwele lokudla kwasezulwini ku-operate njani. Now lana sibona indumiso ekudunyiswa uNkulunkulu ngalakwentini. uNkulunkulu uyadzinga ukuthi adunyiswe ngezinto lekatendile. Thina kakhulu into uNkulunkulu lekasendele tona, and sinetizathu tonke ukuthi simdumise uNkulunkulu, simdumisele lokho lasendele kona ngoba usephule ebumatimeni. Masibuke emuva kwethi uNkulunkulu wendeni kuba kuvuka indumiso ngaphakathi. Le ndumiso lengikhuluma ngayo namuhla ngile ndumiso leyivuka in the midst of tribulation. Nakhona tinhlupheko tifika khona tikuhlasela, setingasabuyi nje kumbe ebandleni kuphela kodwa setibuya yonke indzawo. Uve tinhlupheko tikuhlasela letinkulu, tibuye tenkolo, tibuye ngaphandle. Kube sekuthi ngephakathi kwakho ngoba umathi uNkulunkulu kwekuthi umbani, kube sekuvuka indumiso yokumdumisa ukuthi noma ngabe kunema-tribulations, kunalesimo lenkuzo, but his judgment is righteous. Kude lokungafananiswa netehlulelo taNkulunkulu, wehlulela kahle, wehlulela ngekulunga. So-ke uma sifunda encwadini yakhe Isaiah bazalwane lapho esifunda khona ngemva kwalapho esifunda khona verse 14 uthi bantu baphakamisa emaphimbo abo, bamemeta ngenjabulo kusukela ngasentshonalanga badumisa bukhosi basimakathe. Kwakunendumiso, indumiso iyamkhukumisa uNkulunkulu, indumiso iyamthinda. Sike sabona tingelosi ingelosi nayiyobika kuLuke chapter 2 kwekuthi ukhona lotelwe belusi basalalele lengelosi. Sifa into lematima bazalwane kwekuthi kwasekubonakala liculo lengelosi, the choir of angels. Now they were singing hallelujah. uNkulunkulu the moment semukela tindzaba takhe, the moment siobhela ivi lakhe, the moment sihlalela yena, kukhona tinto letikhumako. Hallelujah. Kunetinto lesingatiboni nalesingeke sithi-understand letentekako. Lapha siyathola ukuthi lo Nkulunkulu lona lokhukumisa le ndumiso langekhathi uthi lo mbhali lapha, awu simakathe wena uNkulunkulu wami, ngiyakuphakamisa ngilidumise libito lakho ngobe ngekwethembeka kwakho lokuphelele wende tinto letimangalisako, tinto tasemandulo. Ubala tinto tasemandulo, uthi lo uNkulunkulu wakhe wende tinto tasemandulo. Makhuluma ngasemandulo ukhuluma ngabo Abraham, Isaac nabo Jacob. Uyabona masingena endumisweni kufuna kuthi lokunye ingqondo yethu igcwale imicabango yetinto uNkulunkulu latentile itolo. Uma ngabe sitawudumisa uNkulunkulu kufuna ukuthi endumisweni yethu kugcwale i-remembrance
ukuthi uNkulunkulu wendeni itolo. Kudumisa kwethu kungabi nje emotional, kudumisa kwethu kungabi nje kwama feelings, but praise or worship, it should be stemming from or being a source, have its source from decision. I have decided to praise the Lord, for He has done great things for me. Hallelujah. Uyabuka ubuemandulo kwathi uNkulunkulu lo uma ngabe angoNkulunkulu wami, angoNkulunkulu waboJakobe, wabo-Abraham, Isaac na Jacob, I feel so favored. I feel so important. Kwathi uNkulunkulu wa-Abrahama nami uNkulunkulu wami. Sonke lapha sibona ukuthi lokunye other than lokho ubuthixo. Uma ngabe uyobeka lenye into uthi bheka esiqalekisweni, uthi bheka emalahlweni, uthi ke ngiymphakamisa uNkulunkulu, ngimdumise. Kuphakamisa uNkulunkulu, simdumise abazalwane, iyona nto ayidingekile. Uma besingamdumisi uNkulunkulu, lulwimi lwethu alusilo lolukhuluma kahle. Ukhanda ukuthi noma sikhuluma imbandezelo, sikhulume into lethi simatile, lunamathele phansi etiphanzeni, lukhuphuka kuphela uma ngabe sidumisa uNkulunkulu. And-ke uma ngabe singamdumisi uNkulunkulu, uyabona ukhutshwa njona litshe nje lisukele likugile, because you are not being grateful for what God has done. Ematsha khuluma siqalekiso empilweni yakho, because kude lokuhle lokubonako ukudumise uNkulunkulu lakwentile. Sonke bazalwane fanele ukudumisa uNkulunkulu kungabi into nje lendlula kalula, kodwa ukhumbule ukuthi we are immersed, we are drowning in this love of God lolungapheli, in this compassion luvelo lwakhe lolungenamkhawulo. Siyakweleta uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu usinika uthando lwakhe, usikhulisa uthando lwakhe, kwathi sizathu oqila eluvelweni lwakhe sibe sitoni. Bazalwane, ngithi khanza nginesikweleti lesikhulu kakhulu uma ngabe ngingakamdumisi uNkulunkulu. Bazalwane, ngingakhumbula umnakethu lomkhulu umfundisi Zungu akhuluma athi, hey, ngimangele kwekuthi wena ntshonela sibhedlela usolo kukhumela indoda yakho ukhuluma ngalo Jesu. Hayi no, ungibusisile mfana wakithi. And ngefanele ngekhathi kuvuka ijabulo ngoba kudumisa uNkulunkulu. It shouldn't be seasonal. Akungathi ngoba indoda ihamba kahle kwathi njengoba ngithi yabuka ukuthi awubonesi nabodokotela ingathi beke inkinga lendawo ukuvakasha ukuthi ihlobo ngase nje kungaba njani ukuvakasha sihlobo sasezulwini. Ngase ngikhulumela phansi, ngiyaplaka laphayana engiyafunza ngenta yonke into ngidumisa uNkulunkulu. Simo sakho asingakwenti wehluleke kumdumisa uNkulunkulu. Mudumisa uNkulunkulu ukubi mdumisa uNkulunkulu ungabone lapho uyakhona into tixakile tiphombene nawe, lwandle lotinhlupheko, lwandle lotinsizi lukufikele. You have got a reason to praise the Almighty God. Unike igama lakhe lokho lokuthingekile. Simakathe wenda into letinkulu wasendela thina sonke, kungakho simdumisa ngalendlela lesimdumisa ngayo, ngoba sikhumbula into lasendele tona sibese siyabambelela kuye. Kude lo reliable njalo uNkulunkulu wethu lesingabambelela kuye, kude lonelivi laphakade. The everlasting enduring word is only for God. Onke amaphimbo lamanye ahamba shabalale aphele, but la uNkulunkulu lingilona lela ngiyakhona. Kungakho bazalwane nginesibindi sekumdumisa, simdumisa uNkulunkulu ngoba tehlulelo takhe tulungile, timsulwa, tethembekile. uNkulunkulu wethu uma ngabe simdumisa ngoba kunetinto lengathi noma ngabe kukuvisa buhlungu kangakanani, but still ukhuluma ifenes yaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akalayi muntu uNkulunkulu. Ngisho nephuthiso kaGomora neSodoma bese lokathumela emaphinde uNkulunkulu tinga utakhe, kodwa abantu baphikelela ngenkani yabo. Usho njalo ukuthi lenzaba noma ledolobha litawuphutshiswa, ledolobha ulente laba yinthunduma yemfuhlululo
uNkulunkulu yebo idolobha lelibiyelwe labathi inzala siphephelo sebetive sangena sisaba ngilo singeke sisaba ngilo dolobha liphinde lakhiwe kwabusha. Uyabona la kungoba uNkulunkulu ukhuluma uNkulunkulu kude umuntu lona livi lokwahlulekisa uNkulunkulu. Ma uNkulunkulu sekakhuluma kodwa wena waqhuba buhlophoyo noma inkani yakho lokusala kutoba imfuhlululu noma umkhulu kangakanani noma uneligama lelingibani uyoba imfuhlululu. Lokumqoka kwekuthi umkhonto eNkulunkulu umethembe ukuthi ungibani. Nakukhulunywa ngedolobha kukhulunywa ngabantu labathi organizile baba sort of like organization base bamelana nelivi laNkulunkulu bamelana nekwenza kwaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu utawubenda imfuhlululu ungakhathatheki ngaloko wena gabele nje uthi when the praises goes up his glory comes down. Ukuyekela lokunye utawuthi bona kona ngesikhathi umdumisa uNkulunkulu kunetinto letimangalisako lekatendako. Akekho ke namunye umuntu lokaba strong amelana naNkulunkulu uma ngabe uNkulunkulu sekadunyiswa bantu bakhe simdumisela imisebenzi lekayentile. uNkulunkulu wente imisebenzi kunetinto letingu letibonakalako la kunebantu labadumisa uNkulunkulu ngoba ende imisebenzi lemikhulu. Besibili bantu lababi labesaba uNkulunkulu ngoba babona tehlulelo takhe letilungile. Yabo labo badumisa uNkulunkulu babuka imisebenzi yaNkulunkulu lemihle. Labo besaba bamdumisa besaba uNkulunkulu ngoba babona kwehlulela kwakhe lokumsulwa. Lo uNkulunkulu uhlulela ngebumsulwa kubo bonke abantu. So kumqoka ukuthi simdumise uNkulunkulu ngoba usuke uNkulunkulu anike iprotection anike labaphuyile anike labadzingile lokho lokho sustain impilo tabo. Makabongwe uNkulunkulu uyabanika emandla ngoba uNkulunkulu lona livelo uphinda benelivelo nabantu labangabaqhamuki bantu abathi hambi uNkulunkulu ubentela lokuhle ukuthi bahlale eveni bamkhonta bajabule uNkulunkulu. uNkulunkulu kusenetingo la tawusendela tona. Hallelujah. Masifunda verse 6 kulendzaba simakathe lo ngusomandla utakwenda abantu bonke utakwendela abantu bonke lidili lalokukhuluphele lelimnanzi. Yebo lidili leliwayini lelimnanzi lakatheni inyama lenhle kakhulu netinhlobo letimnanzi teliwayini. Kulendzaba ayizange kakhuluma akasho ukuthi ezulwini kodwa uthi kulendzaba lokho ukuthi into letitakwendeka lapha emhlabeni leti tinto letitakwendeka yabo diet bethu ukuthi angikudli lokho mase kunaNkulunkulu siyawusuthiswa ngemikantsha ngemanoni sisuthiswa nangeliwayini lelidzala nalelilisha tinhlobo talo. Liwayini kahle befanele libe lethu hayi labantu abana-abhuzako bahambe banathe bashayela timoto banathile banjani bentani balwe kahle kudla lokhu kona bangcwele ukuthi bajabule uNkulunkulu. Kodwa nake ngoba bantu baphinde baku-abuse bekesikali ngono bayeke bangakudle nekudla bangakunatha bamelelele kulanga lelitako kulela langa leli kodwa lotofika athi uNkulunkulu lifunani leliwayini la angilinathi liwayini uNkulunkulu tobabekile angikodwa lotofika athi idokotela wami wathi ngingabokudla lokho kobe sekushitshwa uNkulunkulu and this is the time you eat you done. Jesu ingathi bekabona lokho nakakhuluma lapha kuMatthew chapter 26 verse 9 nangaphosisi asabuke khona alangadelela khona kwakuthi how I wish angisafuni lutho angisafuni ukudla lutho la kodwa sengibuke kulo muntu lodabo ukuthi kunetinto uNkulunkulu lathi lungisile lesitabe sithi idla masiyana. Lokho kuyajabulisa abazalwane ukuthi sithi sihamba lapha emhlabeni sibe sicabanga usilozayo uyathi bazalwane kunetinto letinene letendekile idolo tababuhlungu empilweni tethu kunetinto lesithi namuhla nasihamba khona sibona ukuthi kumnyama kodwa we are called to focus ahead uthi Jesu sengibukele phambili nyalo iyaqithwa yami ingadi
kwenteka konke kodwa kukhona la siyohlangana khona sihlale edilini Jesu uqobo lwakhe wabuka lokho kwekuthi uyawufika and ngifuna kuphetha abazalwane and lana Jesu ukhuluma Isaiah ingathi emasikholasi noma labafundi iBhayibheli basuke babuka bathi hayi kumbe ungiloko njani lapha kuRevelation 19 verse 9 kodwa bazalwane kukhulunywa ngaleli lesiyawuhlanganyela kulo sidle kulo sesulwe nedinyembede makabongwe Jesu 26 verse 9 no it's 26 verse 29 la khona Jesu bekakhuluma khona ngale communion it's 26 verse 29 la khona Jesu bekakhuluma khona ngale communion verse 8 uthi aminte kufa phakade naphakade somanda longo simakade uyakwesula dinyembede uyabona kufa kuyawumenda ikhona lesinya sikolo lesake sakhuluma that hey anxiety man uthi seyiyothiwa le ndaba yokufa ngoba ivisa buhlungu lobuhlungu lebufako asathi ngabe likhambisi ngathathaphi janjanyana kodwa lana umpostoli Paul ukhuluma kahle u1 Corinthians chapter 15 verse 54 uthi kufa kumintwe kunqoba ngalamanye amagama death will become powerless and be destroyed and Jesu uqobo lwakhe wadestroya kufa kwakufanana nenyosi lebengiza ntwi iphethe lokufa yafike yamsutela Jesu esiphambanweni wehla wayethuneni waphuma Jesu ethuneni sekaludubhula walibeka lapho dosi lwenyosi lakhona Jesu sekaphila phakade angasayuphinde afe sobusa kufa Jesu but kusengabonakali kahle ekupheleni kwesikhathi utobonakala ukuthi kufa ugwinywe kunqoba kufa is going to have no word in the word to come lokunye lokumnanzi kuthi uNkulunkulu yena uqobo lwakhe uyabona lena iyangithinta abazalwane cela ukuthi ngibeke kahle le ngingayibeke ngikhichime ngibeke kahle ngoba sekunenhle sengithe ngakweqa ngoba senjekele emaphethelweni kwekuthi la ukhulunywa ngebuso balabangcwele lobuya wesulwa ukhweshiswe konke ebuhlungu lapha kunesithombe lekasivetako lombhali masimfunda lokwekuthi uthi Isaiah seemingly kunebhandu labambonyiwe ebusweni babo labangaboni into lekufanele ukuthi bathi bone uNkulunkulu labentela tona ubona wathi all the nations kanti mawufunda 2 Corinthians chapter 3 verse 15 lo Paul ubona kuba kaIsrael and then Isaiah ubona ukuthi vetonke masofunda chapter 3 verse chapter 2 Corinthians chapter 3 verse 16 uthi likhambi lebetive na Israel ngoKristu Jesu lo susa lendvangu emehlweni ebantu kube khona ukukhanya kuse andike kwaba khona lokukhanya lokho kwenda ukuthi abantu bahambe ekukhanyeni kwaNkulunkulu ngesibinzi bajika indleleni tabo letiya ekubhujisweni makabongwe uNkulunkulu bazalwane and kunalamagama lengifuna ukuthi ngiphethe ngawo wekuthi lana uNkulunkulu ubala into letinzathu ubala 1 uthanda number 2 kumthobela uNkulunkulu wende inzando yakhe la khona ubona khona imisebenzi yaNkulunkulu umthanze uNkulunkulu wende inzando yakhe uyoba nesabelo kuleli dili lesikhuluma ngalo leli ngalelo langa bayawuthi ngempela lona uNkulunkulu wethu bese thembele kuye naye wasisindisa lona usimakathe labethembele kuye asijabule sithokode nensindiso ngalelo langa they will see God
as God of their salvation. Hayi ngoba uNkulunkulu ufuna kusindisa njalo kusindiswa yena, kodwa ngoba lensindiso ngeyakhe. Is a God of our salvation. Yakhe lensindiso uyiphathile. So ke anything loyikhanza insindiso kuwe, loyakhile noma wayicreator, you must know that there is no joy in it ngoba kwakhiwe nguwe. Kodwa lolo kubuya kuNkulunkulu, there is a joy ngoba kubuya kulomdala wethu isuku. Let us pray. Because we've got all the reasons ukuthi sihlabele phambi kwakho. We've got all the reasons to obey you. We've got all the reason, oh God, to worship you. Siyathandaza Nkosi kwekuthi sisinde mase sitokhonda wena, sibe nesikhathi Nkosi la sitawuhlala khona and reflect what the Lord has done. Njengoba umnyaka uphela nje sitabe kunama crossover all over. Sithandazathi Nkosi bantu abethe ba reflect out what has the Lord done for me. Such praise, Lord, will move the heavens to bring down mercy, will move the heavens to bring down the rain of blessings. My God and my Father, sifundile Nkosi kwekuthi heaven is praise and praise is heaven. My God and my Father, therefore, anything that he receive njenge-mercy, it belongs. Kodwa uNkulunkulu wethu lona amandla onke nakuba sikudumisa lokhu ngibona kukhulu kakhulu Nkosi is to praise you. When we pray from below, but emazulwini asikho isikhathi semthandazo, kunesikhathi sepraise. Wena wenda tinto emazulwini kuleyo praise. Ngiyathandaza ke Nkosi ukuthi nanamuhla yenda tinto Nkosi labantu abahlangane khona ba praise. Ngiyathandaza le ma praise team bonke laba worshipers kwathi Nkosi bani nabo Nkosi basalungiselela kuyokhonta ibandla lakho ube sawuyehla Nkosi uyanyakatha phakathi kwebandla lakho. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen and amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit remains with us all now and forevermore. Amen. Thank you very much. I know I've taken a little bit time, but it was also my singing. I was overjoyed this afternoon. Babylon, let's respond in the cause.